bafowethu mhlasimpe egameni lengoma kaZwelonke ngathi ithuba elinjengangaleli elehlela ingoma kaZwelonke ithuba elinqazivele engithanda ukuthi ngibonge ngconcoze umnyango nakuhlonishwa uSondile ukuthi angichaze lokho izwe nakuba selakhululeka into eziningi zakhululeka kodwa ingoma ayikakhululeki ingoma kwezinye indawo kuyinto esabukelwa phansi siyaqonda thina abantu ukuthi ingoma iyisport sethu thina abantu abamnyama ngiyaye ngenze isibonelo ngithi uma ngabe kukhulunywa ngegalofu igalofu isport sabelungu uma kuzoba negalofu abelungu bamobilize yonke inhlobo ama-resources ongawacabanga ngani into ebathinta direct into ebathinta enyameni ingoma isport sethu thina abantu bakaZulu in fact ingoma isport abantu abamnyama ngoba ngisho uphuma kuya ngaphandle emazweni ingoma into ehamba phambili kakhulu kodwa akafiki la khona ezokwazi ukuthi ithatheke khona serious njengalezi zinto esengiyibalile njengegalofu nani kodwa lokho kuzokwenzeka ngokuthi kusondela abantu abanjengoShena bakwazi ukubuka ukuthi lento kusemandleni ethu ukuthi ngesikhathi sethu ingoma sithi uma ngabe kudlule emhlabeni siyishiye iwelisi uSheneke ungena kanjalo ke ekuthenini ngcinela ingoma kaZwelonke akuyona ingoma yaseThekwini futhi akuyona ingoma yaseMacinekeni ingoma kaZwelonke esuka ithinta zonke izifunda and abantu abasuke beze engomeni abantu abasuka ezizweni zamakhosi amakhosi wona asuke badedile ukuthi abeze ingoma kaZwelonke ingoma uma ngabe igida endaweni zamakhosi isuke igidela amakhosi ayo ngoba abantu phela bangabamakhosi abayiphetha amakhosi asehambe ibanga elide ekusekeni umbono wengoma ezindaweni zawo kunengoma ngendala kakhulu yaseMsini engaziyo engazi ukuthi ubukhosi basemachwini busokuyinisana kakhulu kweziningi ingoma ekhona la eThekwini ezingaphansi kwamakhosi manje ke sithe uma ngabe sihlala sibuka saqonda ukuthi njengoba sinomunxa okhona la engomeni kaZwelonke futhi ukuhlonipha amagoso amadala abambe iqhaza ekuthuthukiseni ingoma awubangabikho lo mkhosi nonyaka odlule kodwa wathushene nakanye kulo nyaka uzoba khona ngoba sikhona sisemandleni awube khona ubuye lokunjalo kungagcini ngokuhlonishwa amagoso ukuhlonishwa namakhosi ngoba vele kwafanele kuqale khona emakhosini ngoba ingoma ivele izenzakalele ey'godini zamakhosi ayikho into evele yenzeka inkosikazi yonke into yenzeka ngey'busiso zenkosi yesizwe ngakho-ke umsebenzi wokuhlonishwa kwamakhosi kwingoma kaZwelonke uwumsebenzi obaluleke ngendlela exaka ukwenza ngoba siyaqonda thina ukuthi ingoma ilapho ekhona nje ngenxa yamakhosi angikusho lokhu Shenge inkinga ebesiba nayo njengoba ngisho ukuthi ufike eSondiya wasinwaya la kuluma khona inkinga ebesiba namakhosi azokwazi uma ngabe kuzoba ingoma kaZwelonke bese sibe nenkinga uthola ukuthi sekufika amakhosi angaphe kwa-20 olungekho uhlelo lwamakhosi ukuthi kumele kwenziwe kodwa kufanele angena ngithi manje lezi zinto mazenziwe sokunto ehlelo likhona futhi anikwazi anisazi nenze kanjani kodwa iqiniso lithi amakhosi mayisekhona kumele kwenze uhlelo lenzeke sesingenyawo oligcina nalo lingasadlulisi kuwa amakhosi engisho ukuthi-ke Shenge ukusondela kwakho uzosivalela isikhala nathi ebesingasazi ukuthi senze kanjani ngoba akusikhona ukuthi besingaqondi ukubaluleka kwamakhosi besiqonda kodwa Shenge singazi ukuthi sizothatha ini sihlanganise nani sidinga umuntu ozokwazi ukuqonda wonke umbono wengoma ukuthi ingoma ibaluleke ngani emakhosini angikusho lokhu makhosi iqhaza elibambile engomeni lingapheke kwena sihlale sikhuluma ukuthi akukaze kwenzeke emakhosi kuthiwa umuntu osina ingoma uze kuthiwa udlule usalukwazi akukaze kwenzeke umuntu osina ingoma uze kuthiwa nami usebanjiwe ethi into engasile kwazabantu noma enzane ethuka abantu into ngeke uzuyibone loo nto leyo ngani ingoma iyisikole esiserious kabi ekuthenini iy'ngane noma abantu abaparticipate kuyona abayiphathe kanjani
so iyanilekelela ekwazini ukulwa nobugebengu endaweni, ukulwa nama-drugs, ukulwa nayo nenhlalonhle yabantu. Siyaqonda ukuthi i-program ebaluleke kangakanani le engadingi ukuthi bese yoneke ngesikhathi sethu noma yoniwe izandla zethu. Ngakho-ke uSondiya mayithi akusondele abantu abadala engomeni kuzokwenza ukuthi-ke manje ingoma not kaSondo kuphela kusona sonke isifundazwe ingoma ithatheke serious and nabanikazi bazo okungamakhosi ngoba singaba amakhosi sonke bakwazi ukuthi bajabule. Siyakholwa ukuthi uma amakhosi kuwukuthi athokozile ngesikwenzayo akwazi ungabi impumelelo. Umbono wanamhlanje nokuhlangana kwethu kunamhlanje kuwukushaya ihlombe nokwamukela umnyakazo nomfutho uSondiya enze ngawo. Wathi uSondiya ekhuluma ngikhohlelele igama wathi ingoma kulonyaka ngeke izifane neminye iminyaka ngesizathu esisodwa kuzobe sekusondela iy'mpanga ey'phethe abantu okuyiwa amakhosi. Lo mbono sawujabulela kakhulu, siyakuzwa-ke nathi egazini ukuthi ingoma kulonyaka ayizofana. Ngicela ukuthi ngizoshaya ngimelapho umphathi ohlelo.